seeɗa parce que mi sikki ɗum ɗo ko terlen octobre septembre octobre mi sikki ɗum ɗo waɗi voilà yehiri non ɓe fuɗɗi ka clandestinité ɗo taw hari ko seeɗa ɓe wonno pooɗirde yawoyi noon ha mojobere ɗon hande kadi waɗoy e nder salle ka tawata si ndeññande ko wonnoɓe France ɓen tun woɓɓe iwi Allemagne woɓɓe iwi Belgique woɓɓe iwri ka iwriri wo fotta noon e on salle artane en ɗon noon ɓay on yaltini photoji woɓɓe tawnoɓe ndeññande andano kay ɓe gollidude e makko sanction ji yalti e hoore maɓɓe ɓe expulsa en yewtata ko on ɓe yiltitata koye ɗum ɗon e ñogginotooni yewtere nden innoya noon ndeññande ka nder salle ɗon yen geru gerteɗen fof sakkoɗen ɓe waɗo ɗon vidéo ji haji ɗon jama wi ɗon wata ɓe yahu aroy ɗon ndeññande ɗum hawri mi sikki ACW on le 9 novembre sina mi faayu ɓe nangi ono ɓe naɓi yiltitane en ɗon noon ɓay on nangama ko honno waɗi ha nangira ɗon ndeññande ko par ce que hari ko onon tu wonno ndeññande par ce que hari woɓɓe déjà no monanino on gibi konko wonno ɗo wadde ka réseaux sociaux ji e konko arno ɗon ndeññande perturbe ɗon on réunion secrète mo ɓe waɗuno e ka tawata ɗon wo sabu mo woɓɓe sanctionnama yiltitane en ɗon kondu waɗi ko onon tun kiwlano ndeññande c'est que ndeññande déjà hari mi andinama wondema mi portanama plainte ok on plainte ko wonde kuma o porta donc hande mi andi hari plainte on hewti ko police depuis le 8 novembre ok onon noon ko le combien nanga ɗon ɗon événement ko le combien waɗuno mais ko woni plainte on ɓe hendimo donc ɓe ndaari ɓe tawi comment dirais-je profilan o ina ko woni urgent ha ɓe tawi ɓe jogii priorité ji donc ɓe ndaari ɓe tawi donc haray min ka an on c'est pas trop urgent ɓe wallini to ɓe waɗi priorité justement ko hombo porti on plainte e ko honto on plainte portano ko arrondissement mo wonɗon ɗon ko commune mo wonɗon ɗon ka ko honto on plainte portano e ko hombo kadi woni ko porti on donc hari on tumati ko hande noon mi andi tigi ko homɓe porti plainte on ko homɓe hari mi andi ñanden fi wano Souleymane on mi anduno donc e woɓɓe goo kadi on ɗum yejjiti hombo woni on Souleymane on yewtiɗo fi Souleymane laabi ɗiɗi on wiife on ɗo fottano ka restaurant o wowli fi Souleymane ko on usu falima halfini ɗo ɗen e Serago ko on ɓe woni wiide ɗo ɗen wo ko fédéral jo maɓɓe donc on ko militant jo UFDG woni on Souleymane jo ko militant jo UFDG nu ɓen ɗon fof raɗanoma par ce que ɓen ɗon no tawa e raɗanoɓe ko ɓen ɗon fof no tawa e raɗaɓe on ɗon e oya honno e bayilɗo kañum oya mi yejjiti o eno wiyete maajo mi sikki mi yejjiti en tout cas no woodi tato yaltinanoɓe donc ɗum ko ɓeɓe oya sano wowluno fi mum e saayi fewndo e mbitayno ɗomo ɗo ka wuno woɓɓe raɗanoma o inni ɓen hari koɓe toppɓe exactement ɓeɓe tano wiyayno topp kanko tigi mais yewtayno fi maɓɓe live donc ɓen ɗon fof hari raɗama ado kanko wano ñande mi nangano hari tanu no tawtiɓe ɗum andirton ñande situation ji men ɗi no metti hay sifagol justement no woodi ko hitfimmi ɗo seeɗa on wii woɓɓe portani on plainte ɓe porti on plainte ñande weetata événement on waɗa konno ɓe porti on plainte ton konno ɓe wi ɗon waɗi ko yiɗon sakkade ɓe ko yiɗon menasi ɓe ko yiɗon waɗi hunɗum yiɗon wujji konno ɓe wi ka nder plainte ton si are noon e ko homɓe woni ɓen donc ɓe wi ko nder plainte ton c'est à dire wo ko miɗo inni wondema kala yawɗo ko congrès ton mi ittay ko ya fella on tigi ɗum ɗon ɓe windi ɗum ko plainte maɓɓe o wowli ɗum noon min mi wowlaali ɗum e nder vidéo mon hay goto o wowlaali ɗum hay vidéo hay goto mi wowlaali ɗum min ɓe landitilam est ce que hinami wino wondema si tawi hawti ɓe yehi si ɓe faala e ɓe naɓor gardiji Macron an Emmanuel Macron président France o ina an wino si ɓe faala e ɓe naɓor gardiɓe makko ɓe haray onon iɗo woni préparé wimi ɗum ɗon mi wowi ɗum ɗon ɓe landitino ɗon kañum sandarma hay hande ɓe landitiken mini ɗum ɗon min mi wowli ɗum ɗon par ce que miɗo andi gouvernement Macron ono souteni putisɓe ɓe on wulali ko wowɗon ɓe yetti ɗon ɓe ɗum ɗon donc
be inni non par contre ko be inni wonde ma mi nabay ton himbe ko fella be dum don ko fena dum mi wolali. Ok. Donc aray non mi anda se ngaray e kambe portube plainte. Justement ko don men hedi men andi ko non be wi e hore mon dum ko nyande wetata événement on c'est-à-dire le 8 novembre be wi on itto ay wonki ton si yimbe yehi on wadi ko beynata kon e français menace fi wargol. Menace de ok bravo de me répéta e joni non ko hombe woni ko wowli dum do ko be wietebe les femmes dynamiques. Les femmes dynamiques. Hombe woni les femmes dynamiques. Association ko windi ko plainte non ko les femmes dynamiques. Mi yeta mano wonde ma ko rewbe mamube. Ok. Mi précise don seeda taw mi faala humpitade. Les femmes dynamiques. Ko association ko parti politique ko woni association apolitique. Association apolitique. Ok. Pourtant on événement wonno do wadde leñande ko événement politique. Événement politique be yeyi be faal wonno organiser fi kala ko be association apolitique. Ko dum kadi be yeyi ko dum kadi be portiri mi plainte ko fi politique. Ok. Sari a leydi sari habbe taw ton hawju no wodi buy ko yewten kono mi faala yon labbinan parce que min mi do hilfa seeda yer ko mi humpiti ko mi sikki ko Serelak organise non événement on Serelak le mi sikki ko be inni ko cercle des amis do gawal ko neddo politique jo tawdo no towni hondu fi Google alaji sellu jetta jullere mabbe ndey arnobe don be fo kadi ko yewti ko fi politique kono tawiri ko mojo berende tawata nande politique tawbe kadi ko be mamum portiranta on plainte dum do mido hilfa email mum staria leydi France nin don ino yani ka mojo berende tawata nande politique de organise événement politique. Jamais. Non est-ce que ka yewti don e mabbe don dum do yaltinali problème taw fi wonande ben wiwbe no wadi dum est-ce que taw on femme dynamique hibe andi wonde mabbe portani plainte goddo tawowo c'est dans un domaine politique. Non ben don mimmi sikki e sikki am be anda ko be wadi. Ok. Jonnon onon ko non eppudon wadugol fi dum parce que voilà une opportunité, voilà une occasion. Si va ko wadi be ko New York do kadi parce que apparemment be ala yagude. Parce que New York do kadi c'est la même chose be wadi avec Jamfatou Chinois kadi ko tawado e ben femme dynamique. Ko minyirawo Jamfatou Chinois on hay e tawa on femme dynamique wiete don nene Fouta malheureusement elle m'oblige encore à parler d'elle alors que mi falano ka yewtude fi makko. Moi, j'estime que ko be hebuno kon harebe nani yewtere men den kono puisque l'actualité oblige et yewtay fi ben femme dynamique mi yeto on no wata wi ko yimbe mamu wata on jowti ton juuti loyrundo ngawi on ko rewbe mamu na be rewbe mamu on femme dynamique rewbe be gawal no tawa ton rewbe mamu no tawa der ton rewbe dalaba no tawa der ton ko woni hikki do yeso on e mun ko debbo mo mamu na rewbe mamu be ndey fo woni e der dum don mi précise dum non jonno monsieur on dum non ebbudon joni on waday par rapport e on plainte donc onon kadi on wadata contre plainte. Non dum donc obligatoire joni c'est-à-dire okay. Si tawno luttuno tun e min ko mi woluno ko yobe yaro e gardiji Emmanuel Macron si tawi be felli lansinatali ko dum woni problème parce que dum mi woluno dum don non ina ko mi doano wolde effectivement donc dum wadi non ko be felliti dum non ko dum non ne wadi si mi nodda donc jonno bay mi noddama be wowli ton ko andanda hoore mani mi wowla te hoore kadi ko be convoquer non haysi do woli mi yeto non ka bangi saria ka sengo ka plainte ji la forme commande le fond c'est-à-dire no wadira non hino buri hittude idi ko wada ko en d'autres termes si di aran wadu war hoore ardo porti plainte on e hoore mon si o ala légitimité argol porta plainte don taw déjà sur la forme c'est caduc bonni donc mi yeto non taw nangu culpabilise golore mon inno wowli dum do wadi dum ça là n'est pas la question porte donc est-ce qu'il est fondé de pouvoir pour porter plainte contre vous pour association apolitique porter une plainte. OK o don taw à partir de là don taw c'est une violation et on donc kadi organisation elle aura des problèmes dum do mi yeto non taw là do en continue de non allez porter plainte contre eux
non bay bi porter be plainte non mi lo felliti be perdre agrément ça c'est sûr perdre agrément il faudrait que poursuivre be kanyum kadi no wirde non il faudrait que j'ai des problèmes parce que be ari be déclarer à la mairie une chose et ils sont en train de faire le contraire lowre fokki tunen do Amérique ko wopuno ko oyantuma cette fois-ci pas de recul oyantuma ko min inno e recul parce que si be angari tawama e nder mum jeejuno be inni wotta en poursuivre ko min inno on to may walline cette fois-ci je le dis publiquement ko min inno ko mi ala siddo e nder mudum cette affaire là on ira jusqu'au bout ça je vous le dis non cette fois-ci ko kambe obligé parce que min kadi ko mi yemi noto ido ko kambe kadi be non c'est la légitime défense légitime défense parce que hande kadi ko non be fala def des problèmes puisque non ko dum et yaha jusqu'au bout si Allah jabi voilà donc ça c'était juste entre parenthèses milandino non par rapport et on plainte don taw jonnon ko no tawi on naba mandenyande bay on naboyama le samedi ayon hewti kon dum procureur on kon dum be landino on ka audience wadano do lo lendi do yo procureur on inno hande kadi acciti on kon dum waddono don e mabbe come wadduno si comme wadduno e fi dum on arrêta ka garde à vue bay garde à vue on wadi ko onno wadduno don e procureur on ton parce que si mi faami moƴƴa hande do ko yawno don konko fi konko portano le 8 nanga don le 9 clarifie don mi sikki le 11 ou le 10 terlen don kono fahin be nodditi on do nane ngardo yewtude wonde ma ko kambe to woni communicale famotiri yiltitanen don e ko fejjoyno kon ka garde à vue non parce que donc hari ko mi accitetero dum e dimanche mi nanga e samedi wali to tay jango mo e dimanche ko mi accitetero mais be yahoyi be portiti mi plainte go bien kombe woni ko portiti don plainte e kon non kay be portono plainte e hore mo en plus o ya plainte dano ko Souleymane yawno addo iduma plainte wonde ma mi do barmini mi do tappi ok voilà donc sakite moƴƴa yewtere mi fala jama on andu moƴƴa parce que enen e CNRD en sunni pari en yonniki ande kadi c'est à dire en simin en sunni pari c'est à dire en fokkiti e lowre nde tawata ko c'est une expression wi'ugol no ɓe wirta noon pari a été pris ɗo kañum kadi le CNRD sera pris dans son propre jeu mi wowla mi fillo parce que o layɓe ɗo ɓe naɓɓe inchallah d'accord donc on bay dum do on plainte don kadi be indi be watala ngaccitude ko parce que plainte go ari on tumati non mi be jogiti lan ton ha be noddi to mi landa gollam fi dum do mi indi be min mi tappali hay goto si tawi be wawi lan addande vidéo ko mi tappi goddo haray mi ngaldi on tuma be visionano caméra de surveillance yidi be yi wonde makko onon dolano ko onon gijjano ko onon nangano ko tawata dum don kadi ko illégal ben agent be sécurité de nyande be wadu jungo e modon be retena on contre votre gré on tumati non élément ji non adda bay non di élément ji adda ma vidéo ji di be ndari be tawi hay nokku be yali ko mi tappi I know. Donc, on tomati, kono tay on tomati, plainte mo be addi on. Kanko tigi officier judiciaire yo, wi am no wonde ma o, mi landino, min mo non joni aray c'est quoi? Be transférer lan hande wala ko hondum be indi lan o way o c'est sûr que be transférer. Min OK. Procureur jonno wo ko procureur jonno jogi dernier mot. Hango hendo dossier o. O hendi dossier o ndaari on tumati ko be addi kambe plainte ji mabbe din e min kadi ko mi jaabi kon o inni wonde ma wo be classe dossier o sans suite est-ce que de lendire nyande yidno do e makko harina férié de nyande France ton férié ok kono malgré ça procureur on immino ari yiti mon est-ce que ça c'était habituel non procureur jom ko duma ko par mail ok ko par mail be nabadi par mail be nabadimo après il a vu on attiré be non réponse donc min ko mi jodi no ton ko lendi o yeru heure ko mi jodi ton lendi o harlan habbi réponse procureur ok soit nous o inna be accitam soit nous o inna be transfert donc après non o inni be accitam et puis o inni be classe ka di dossier o tabe non di tan fi justement hande non ko on dossier mi non dita mais kono be won be ga e o commune ga be do andano hari dum da feƴƴi ok
mi faami moƴƴa ƴetten exemple on jama on fiyo faamo moƴƴa événement no wadde Bambeto ɗum hoɗi Hamdallahi goɗɗo ye portani on plainte Hamdallahi ɓay ko ɗon hoɗo ɗon sabu ko ɓe andi adresse mon on aroy ɗon Bambeto nanga ɗon ɗo yon naɓe gendarmerie on Hamdallahi naɓa ɗon gendarme ɗum ak CMS wonɗo on Bambeto ka wonɗon ka CMS Bambeto ton plainte adda ɓeydita e hoore mon mo tawata ɓeeɗa ari andano taw fi makko joga ɗon ɗon ɓay on jogama ɗon e tenere nden accitoya ɗon kono ɓen accituɓe on ka CMS Bambeto ɗon yetaki ɓeɓe Hamdallahi wondema on plainte mo ɓe jogui ɗon sifa mum classanoma sans suite c'est ça? Exactement. Ok. C'est comme ça. Okay. Joni non hande ɗo yawɗon ko tawata ko sabu ɓeɓe Hamdallahi ɓay ɓe jonnanoma plainte on ɓe tawi priorité ji goɓe mari ko goɗɗo ari inni bon plainte on hari na wonɗo grave ha ɓe darude taw profit mon on est ce que ɗon mari casier judiciaire ɓe aynude on kadi ɓe darude on bimbi e kikiɗe gibi mois de novembre le 8 kiɓe aynude on ko ɓen noon yahoy noon joni ha taw ɓe gayni priorité ji ɗin fof ko ɓen nelani on c'est ça? Oui, c'est ça. Bon ɓay noon on hewti hande ko on ɗum laɓɓinan ɗon ɓe ɗon ko ɗum kadi ɓe landi on ka woni kesum o yewtiɗo wondema ɓe andini on hande ko hombo porteno plainte on kono no toon piyum kesum kadi yalti tukun kun onon kadi jonnuɗon ɓe non min kadi hande d'abord ɓe c'était pas obligatoire yomi jaaba hande ok hande miɗo wono ronkude jaabade question ji ɓe landi lan si tawi miɗo faala mi jaabo sina ɗum miɗo wawi yewde o yaaduno e avocat taylan wonde avocat jo ok donc après noon min mi inni noon lan faala jaabagol lan faala ɓe lanndula par ce que lan jogui élément ji kesum ok est ce que ɓe doluno on ɓe ceenuno on ka yewteno ɗum ka ɓe ceenano fof non ok donc audition libre exactement ok donc hay ɓay hay ɗum wowi hay téléphone ji ɗin ɓe ƴettay kono hay téléphone ji andi Allah jogui ok donc ɓe landi lan comment on tuma noon o fuɗɗi lan landitagol fi dossier o donc mi sifiti mi filliti quoi donc après noon mi innimo noon mais min ko adduno noon yomi wowlu ɗin propos ji ɗon c'est à dire ko menace mi hendotono à chaque fois donc appel inconnu privé donc à chaque fois on noddanmi o yennanmi ko menace lan de mort donc nde ñande tun noon min accumi enregistra seeɗa donc j'ai pu enregistrer un peu ko ɗin on audio ɗon noon mi jentintini ɓe min ni noon miɗo sipsoni ko porte parole du gouvernement kañum numru kañum Karuna kañum Ousou-Fally mi inni miɗo sipsoni ko kanko donc ɓe on tumati mi jentintini ɓe mo après ɓe ngalɗali ɓay on jentintiniɓe ɗum ɓe ɗeñƴanoki seeɗa ɓe landitilan wiiɗa ko porte parole gouvernement wimi ko kanko tigi ko kanko mi sipsoni ok ɓe innimi noon est ce que noon a heɓay himɓe kadi sipso wiiɓe haray no sipsoni ko voix makko seeditotoɓe quoi mi inni no woodi wimi ko yimɓe déjà seeditiɓe noddinmi innimi o on ɗon ko kanko ɗon ko on tumati mi ɓurti wattande hila mi tawi jaka kanko ina joni o waɗo e duyo on heɗitoɗenmo o gaddana lam mi waɗa ɗo joni jama on heɗitomo si onon ka joguiɗon ɗon kono mi faala joni noon andude ɓay on yeetike ɓe ɗum kon ɗum noon ɓe fewjani o ma ko ɗum avocat jo mon o yeeti on par rapport e on audio joni komi ɗon no min tigi mi inni mi porta plainte contre X ok e soupçon miɗo soupçoni ko porte parole gouvernement ok donc joni noon yimɓe kadi wooday yimɓe kadi témoigne ɓe même soupçon o donc après ɗum ɗon fof wattete ko plainte to ok donc si mi faami ɓe inni on son heeɓi yimɓe seeɗaɓe wattotoɓe mon inna ko kanko c'est va être constitutif yo kanko Ousou Djiga yo adde à la base o ara o noto puisqu'il a la citoyenneté française et il viendra sur le territoire français c'est ça ɗon mon c'est si tawi mi heeɓi ɗum ɗon on tumati haray ɓe waway wadde investigation très bien o heɓani ko ngalaji tellu o heɓani ko yaafe ɗon taw he miɗo siwri ni haka mi jooɗi ɗo habbe
si mi faami moƴƴay ɓe ɓanno alaji sellu préparugol debbo fiyo plainte porte contre maɓɓe fi dolugol debbo ɗum ɗon hari iɓe golle mum kono Allah ɓayoɗanaki goɗɗum noon joni piste fokkitiɗo ka tawata kanko tigi usu jiga i sera convoqué lutta noon hande kadi c'est quoi lici e iɗon jogi hande on possibilité ɗon portangol mo plainte parce que iɗon tañƴini ko kanko liddo noon hande kadi ko ɗum waɗoyte yesso teta yettitoɗen godi on ɗo ok may tu as compris darne ɗon o tu as compris ɗo ko tu as compris makko on non ɗo si tawi ɓe jaɓay témoignage am min je suis prêt à témoigner ɗum ɗo ko yito makko ni iɗon gollira intelligence artificielle ok mi naɓanay on ɗo application en privé application ko détecteur de voix on ɗaɓɓay tum voix makko ka o yewtayno normal ƴetton o audio ɗon naado nder ton ɗiɗi non application kun c'est une application utilisée même par les services de renseignement mo tawata yaltinay le pourcentage de proximité entre les deux voix ɓe waɗay pourcentage ɓe innay à 90%, si ko 100% yettoma 100%, et elle est utilisable devant les tribunaux gollirte c'est de l'intelligence artificielle iɗon andi no woodi trafic o voix on ka oɗo noon application moƴƴina pour contrer trafic de voix on c'est dire hay si tawra o utilise no ko tawata ko voix et moi je l'ai déjà fait de mon côté moi je l'ai déjà fait mi naɓanay on utilisation puisque vous êtes là-bas sur le terrain qui qu'il soit wonɗo o yaltinay avec la voix originale et au voix monti wowri ɗon yaltinay jonna kañum kadi le pourcentage si c'est à 50% wowlay andina kañum kadi pourquoi les autres 50% kon ɗum waɗi ko bruit no ɗuuɗi takko ɗon wowlay si tawi parasite no nder ton wowlay fop yettotoma inna haɗi ɓe wawa ko lutti kon c'est à cause de ça et ça ɓe yettoma ya élimine ɗin ɗon sa élimine ɗi hande kadi ɓeyda pourcentage on si tawi kadi maca few tawa ka yettoma à 0% ina oɗo a waɗay noon kadi preuve on ƴetta hito jiwo ƴetta hito gorko trafic a waɗa no waɗirɗa o rejetay direct o andina une voix masculine et une voix féminine ɗon taw yettotoma direct innama il y a même pas à chercher c'est une voix féminine et donc voix masculine si tawi kadi ko a 40% yettotoma inna a oɗo ko siɗɗo makko par exemple inna les voix se ressemblent mais il y a pas de chance yo taw wonay ko kanko si ko 100% yaltinante ɗo wona vert hollama ko hito kaari gonni ɗum ɗon kadi je vais mettre ça à votre disposition gratuit. Merci. D'accord ɗum ɗo no gaynirɗen ɗo mi naɓante application ko tu vas l'utiliser on va les coffrer waɗɗo les personnes sauront et kamɓe kadi devant le tribunal vous pouvez l'utiliser ko wonɗo certifié. L'application elle est certifiée, elle est utilisable devant des tribunaux parce que enquêteur be tigi gollitiray mo pour ressortir ko ombo wadi. Donc terlen do moi je n'ai pas de problème. Ouais. Vous pouvez continuer. Ouais. Non, en tout cas voilà, c'est 49 secondes. Anani. Faut dire ce que tu veux. Nani? Kuli kadi si famille ma on ka. Ouais. OK. Porte plainte, fais porter la plainte aussi par les membres de ta famille. D'ailleurs, si aux États-Unis, il y a une loi de protection spéciale pour les lanceurs d'alerte. Famille ma donc une sécurité rapprochée si aux États-Unis on da mi yettoto ma don kanyum kadi be département mo yaayno da c'est-à-dire iden piridude do yimbe be tawata hibe waybe fujirde wa sonsoliwi. Malheureusement les gens n'utilisent pas les instruments juridiques. On ne le fait pas. Mais il faut qu'il engal tout mijeji man tori que s'il te plaît, faut pas reculer sur ça. Non. Si dans combo tigeri mertauma, cette fois-ci cette affaire là, on va leur pourrir la vie. Non, c'est vrai. OK. Ouais. Main. Oui, joni non karabi ndingol yewtere nden do si mi fami moƴƴa, le dossier a été classé sans suite, mais
o woni occasion fi en uddito enen kadi dambugal fi no yeyranen ɓe à partir de hande ɗo kon ɗum iloba e ɓi waɗugol par rapport e koko menace ɗo e par rapport kadi koko ɓe woni e dartanade ɗo si aren noon e chapitre fi o événement le 31 kañum kadi fokkituɗo ɗo. Ok, donc déjà il y a deux plaintes déjà. Plainte oɗo ko feerejo o plainte o soupçon ɗo porte-parole gouvernement ɗum ɗo ko feerejo fi les femmes dynamiques on ɗon kadi ko feerejo par ce que ko association non lucrative apolitique portimi plainte fi ko yeeyi e politique tawi kadi ɓe wowli ton min komi wowla donc no mi notori noon ɓe notoray noon tout simplement. Très bien. Voilà. Très bien. Ko ɗum ɗo. Ok. Vraiment merci beaucoup Terlen. Donc are non joni e chapitre fi o événement mo ɓe ɓi waɗugol par ce que ɓe yaggali ɓe arde kadi ɓe soñdia en leydi Porto. Minani fédéral hino yewta ɗo fédéral Belgique wondema hande kadi kala tawaɗo e événement maɓɓe landiɗo sukkar UFDG trakaymo portanamo plainte fi o kaydiji makko jaɓe. Hiɗo andi fi ɗum? Oui, miɗo andi fi mum. On tawti ɗum? Miɗo tawti à 1000%. Joni noon kono malgré ça ɓe continue toujours ɓe wadde mujubu ɓe fotta hande ɗo ɓe fotta janggo ɗo d'ailleurs ɓe fondi ɓe fotto e Belgique ɗum humpiti fi affaire on Belgique ɗon. Miɗo humpiti disposition ji kadi no ƴettede. Ok, kono woni ɗum disposition ji ƴettaɗi. Oui, mi fuɗɗorante fi tour on d'abord andi hari tour samedi feƴƴuɗo ɗo hari déjà usu falima ko araynoɗo ton nde par ce que hari mo invita ton. Donc fi les acquis de Mamadi Doumbouya. Ok. Joni non l'élément nouveau et activité ji mabɓe ɗin c'est que joni ɓe itti logo UFDG o e publicité ji maɓɓe. Ok. No wodi non ko ɓe humpiti mi wowlata ɗum ɗo ko ɓe humpiti ko mais ɓe andi ko ɓe humpiti. Ok. Donc mi faami moƴƴa ɓe andi kamɓe tigi ina école eko hani ɓe woni ina eko dagui ɓe woni e waɗude koko lundi saria donc ɓe itti logo on joni ko Serelak on tum. Min miɗo wawma wiide ɓe fijirta hande kadi logo UFDG. Ok. Waaw. En ala arde ɗon puisque l'instruction elle est secrète en ala natude giɗɗi gono ton kono mi faala yon laɓɓin ka feƴƴi tour ɗon laatino ka laatanoki si laatanoki kon ɗum hadi laato kadi laatanoki on kadi kanko usu falima mi nani go himo France ɗo mi nani himo ɗo ni mi nani himo ɗo on tinnotano ka fi o plainte hara o yaltatano ka leydi ɗon par ce que si plainte o woodino woodayno ka ɓe noddima waɗangol mo o jogui nationalité français min ko ɗum ɗum mi inni ko ɗum ɗum mi inni sabu on sengo ɗo min mi hawja. Ok. Min mi hawja. Ok. C'est-à-dire ɗo on ɓay tum ɓe inni ɓe rekkilata inchallahu rabbi enen kadi e rekkilata Allah jaɓi donc tour on disposition jaari no ƴetta Allah waɗi ɓe laatinali ɓe faalano noon forsude mais kono ɓe tawi laatota ko par ce que wonɓe ton ɓe inni wondema kamɓe on ɗum waɗata ɗo mi andi noon ko 11600 personnes woni e darde ka wonɗen e ɗumannade ɗo ni ka wonɗe yewde ɗo ni. Ok, haray ɓe fof maɓɓe ɓe jarama. Ok. Donc haray ɓe daari ɓe tawi si tawi ɓe forsi moƴƴata ɓe arrêté ɓe laatanoki tour on laatanoki publicité wannoɗo on woni zéro voilà donc ɗon ɗo ni ɓe laatinali continue ɓe jogui ɗo kadi mi sikki ɓe jogui ɗo kadi c'est sûr que ɓe jogui ɗo kadi Paris ɗo kadi le 24 donc kadi disposition ji no ƴetta ɓe yew haray le 31 ko Belgique donc kadi disposition ji no ƴetta mi profita e ɗo e wanten ɗo pour sensibilisugol jama men enen en faalaka jiiɓude hay goto en faalaka bonnande hay goto enen ko doguɗen lagine kon ko leydi ndi ala saria leydi ndi ala sécurité leydi jiiɓandi
ko ɗum waɗi si tawi hiɗen ga. Donc si tawi hande goɗɗo suusata hawtude ha yaha vacance ko meɗen ko par ce que saria on hina ɗum hande seede ko ɓe accusimi goɗɗum koye hoore lanɗo maɓɓe ɗo mais kono ɓay saria no woodi ayi hay procureur jon tigi o darno o inni walline ɗum to ara nodditirali mo fimo wow ndaro noon hande enen Aliou Ba ko toñira ko fi ko exista c'est-à-dire lanɗo mo exista mo toñira ɗum woni mo accusé lanɗo mo exista par ce que chef de l'état président de la république ɗum exista la Guinée gila le 31 décembre 2024 c'est-à-dire ko transition lannuɗo wonɗo illégitime ko on ɓe woni nangirde yimɓe waɗa ko ɓe faala ɓe ƴetta mbuɗɗin ɓe sakita otoje n'importe quoi donc enen noon ko wonɗen waajade yimɓe ɓen ko dogguɗen sifa ɗum ɗon ko faala ɗen koyo ɗum ɗon ɗen fof artu dans la normalité heɓen en état de droit ko ɗum wonɗen lutande par ce que hiɗen joni ɗo e ɗon taw kono marɗon ko waajo ɗon ɓe jama tawoɓe jam fati sinwa naɓama ɗo garde à vue pour rien fi neɗɗo mo tawata kañum ino dogi kaso no ƴetta ɓe ƴettanaɓe risque ji aux femmes dynamiques ɗo leur association va être mise à l'eau elles vont avoir des problèmes pour rien alors que l'auteur c'est quelqu'un qui est dans le coton et dans le peur mo wadde ko faala mo ñama mbuuɗi mo expose aɓe kamɓe o yantuma komi waɗuno ha fi arrêtuɗa plainte maɗa on c'est parce que siɗɗo anno heɓayno probléme si compagnie de sécurité on portananoma plainte on tuma voilà pourquoi mi daari siɗɗo yagal ngal malgré tout mi jeejuma min mi accu ɗon hande kadi ten poursuivre joni noon ko no marɗa ko yettoɗa ɓe tawata ɓe perde kaydiji maɓɓe ɓe hoota laggine ɗo si toutefois ils sont arrêtés dans cette affaire et de surcroît c'est en Belgique ka siège de Union européenne on woni c'est-à-dire que si on porte une plainte qui va aboutir au niveau de la commission de l'Union européenne, fi ɓe tawɓe ino wallitade régime illégal, arbitraire et sanguinaire, ɓen ɗon si ɓe raɗama, c'est surtout le fichier de l'Union européenne. Kaɓe yawoy wo ɓe fattoyi, no wawa retrouvade wondema wi ɓeɗo ɓe landi ke karidi, ɓe jonnama ndi kono hande ɗo ɓe wallitade régime wonɗo dictatorial. Donc kala kaɓe yi e nder Schengen on, ɓe jaɓanoytaki hande kala landitoygol kaydi. On ɗum marɗon ko waajo ɗon ɓeɗo wotta ɓe risque an goɗɗo mo tawata il est déjà à l'agonie. Déjà mi andinayi ɓe wondema hina Belgique tun hina France tun hina Hollande tun ko nokkeli ɗin fof kala ko moɓodira inna waɗete ɗo de mouvement fi CNRD gouvernement Guinée o koyo andu contre manifestation waɗa e ɗum ko teddunale mum ɗum ɗon noon ko waɗirɗon ɗum ɗon wo ko leydi saria wonde haray noon ko hontono jogui ɗon probléme onon wonɓe ɗo ɓen ɓaywiɗen andi ɗo ɗen 95 walla 98% fof ko asile politique ɗo si tawi noon a windike asile politique a jooɗoyke kadi e waɗugol campagne fi ngullaamu ngu doguɗa ɗon dossier ma on fof ko wiiɗa wondema ko criminel ɓe ala ko ɓe waɗani joni ko ɓen wonɗa yewde waɗana campagne fiiɗa jonna mbuuɗi sa dénonçama a perdi kaydi mani mi yedda noon sa dénonçama mais sa dénonçama tun haɗa a perdi kaydi mani min noon min mi yiiɗa bonnugol kaydiɗa e goto par ce que miɗo andi ko kaydi metti hebde ko mo hendike ɗo 5.000 euros ma 1.000 euros ƴetti ɗin ɗon ɗe jiiɓi kaydi mum haɗa min mi sikki ko duwa e barki o mankir par ce que kaydiɗi ndin valeur mayri on no ɓuuri ɗum par ce que ko ɗon wawata hebde no gollira ko ɗon wawata hebde no formira famille ma on tranquillement absolument waɗa regroupation famille ma c'est à dire hiɗa jogui liberté totale jaɓaɗo 5.000 euros ɗin ɗi lanna ɗo har hay fussa waɗali janggo noon yahoya noon ñandere go renouvelle gol kaydiji maɗi ɓe jattandi ɗo hara noon ko nden ñande noon ɓurɗa jogagol probléme wonno wande ñande hara Mamadi Doumbouya en ko suwa ɓe haɓɓanoma ɓe ittanoma ma fi maɓɓe bonino c'est terminé
haray min miɗo jeeja musidɓe meɗen wonɓe gaɓen naada ɓe faala naadude e ndumuraɗu yoɓe ardin hakkille yoɓe andu enen ɓe dariɓe ɓe inni ɗum laatota ko ɗo hina en bandi ɓe ɓura en na kadi en ayɓe hay goto hina en ayɓe maɓɓe enen ko en yimɓe hiɗuɓe lagine ko en yimɓe faalanaɓe lagine ko moƴƴi ko en yimɓe ɓe andanda hoore ma ni valeur ji men ɗin en jiiɓataɗi dimu men ngun en jiiɓata en jaɓata goɗɗo goo kadi jiiɓa si tawi noon kamɓe ɓe faamali ɗum ɗon awa ɗon ko probléme ngoy par ce que wano Belgique kon disposition ji no ƴetta ko tawata ni on confrontation ɗon moƴƴana windiɗo asile moƴƴana dey ɗum ɗon on je vous avais dit ɗum ɗon mi haalana on law kala no yahoyɗo mo jogii liberté yawgol na ko manifestation ɗon goɗɗo jatta e ma kayɗi ɗin dey kadi sa sikki wondema ko sa yehi ɗon policier jo nangue jattedi non policier ɓe wonɓe ɗon ɓe aynayi on ɓe ayna men ko ni ko sifa comme no ñande ɓe arduno ɗo waɗugol soirée dansante ɗum fi Aki Mamadi Doumbouya pari ɗo mais yawno nden ñande kadi ko ni men wonno police ɓe wonno hakkude amen donc mais ɓay men fuɗɗike ɓe filmude ɗon ɗen kamɓe ɓe andi buy doguno woɓɓe ƴettino disaje waɗi ka koye mum fiyota ɓe yiya ɓe andite yimɓuma ɓe dogi fay tawno ko kamɓe noon itta fi ko ayna damal ngal ko ɗum ɗon ɓuuri kirɗude joni ittaɓe fi aynu damal ngal tawi jaka ko windi ɓe asile politique joni ɓe yiɗaɓe filmede ɓe fuɗɗi dogude mi indi policier ɓe guino ɗo noon komin woni wiide ko honno noon ɓeeɗo ɗen ɓe wawata argol ɗo ɗen ɓe innahi ɓe amude ɗo ɗen ɓe yima ɓe ama ɗo ɗen fi Aki Mamadi Doumbouya alors que ko windi ɓe asile politique yoɓe yaw ko préfecture janngo ɓe natta kaydiji maɓɓe ko ɗum addi men ɗo koye ɓe nattude police ɓe ndigatno jalde par ce que ɓe reeni ko gonga men woni e wolde donc haray yo jama on andu wondema kala eɓɓuɗo yawgol e ɗum ɗon si tawi hawri himo yiɗi hoore makko yo yilto ina fi wondema goɗɗo piyoyaymo ina fi goɗɗo wara yeymo kono si tawi mo jogii ndimu imo yiɗi hoore makko imo jogii kaydiji makko ɗi o yiɗaɗi boniramo wato yaw min ko ɗum min mi waajotoɓe faalaɗo woɗo yo yaw min komin andi ɗum immiɓe dari daditiɓe te hilan andi noon ɓe ɓeydoto kadi par ce que jama on fof nodditete ɓuuri ko wowa nodditede ko gila ndema ɗo si tawi ko temeɗere yahayno koyo temeɗɗe jowo yaw déjà ko yo disposition ji ƴette fi yo bus ji heɓo ko yahoya Bruxelles iwoje Paris ga voilà parce que e wawata accande ɓe sifa ɗum ɗo imiliyugol en jusqu'à c'est à dire ɓe jiiɓa en ko leydi toon ɓe ara ɓe hersine ga kadi yeeso ɓe ga enen ɗum ɗon on vraiment on ne pourra pas accepter cela donc ɗum ɗo ko eɓɓuɓe ɓen wallitotoɓe joni noon dartotoɓen kon no marɗon kadi ka nodda toon les amoureux de la démocratie les combattants pour la liberté kon ɗum marɗon ko fewtoton ɓen gayi ɗin fi dartagol ɗum ɗo e kon ɗum kadi nafoyta si tawi jama o yeehi kon ɗum kadi marɗen tana kadi si yahoyaka par ce que ko mi umpiti CNRD no eɓɓi gollitoro e ɗum ɗon nde ñande ka yeeso siège union européenne fi yoygol ngol ko jama on tigui diaspora on tigui landike mo yo présente o jonno ngollugol ngol wondema ɗum na gonga kon ɗum tori ɗon jama on ndeññande ɓe accito haajuji maɓɓe ɓe yaha e asewe kadi golletake o haray min ko minata jama on déjà goto ala excuse wata yaltu ndeññande hiɗuɓe démocratie ɓe par ce que déjà en naati e été on donc hande déjà hay wongol ko suudu ngol haray c'est gênant donc haray ɗo golloɓe ɓen e weekend on koyoɓe lando ñalande nde le 31 mai ndeññande fi Belgique o watta goto yaw golle en fof meɗen immoɗen yehen daroɗen andinen aduna Allah on fof wondema koye penade ɓe woni Mamadi Doumbouya o laamaki hande
o wonata candidat saria newnanamo guinéyemɓe ɓen hiɗamo ko kaalisi guiné o wona wujjede jonne yimɓe ɓe waɗa mamaya koye ɗum ɓe woni enen noon en fof meɗen wakkilo ɗen le 31 o le 24 déjà pari ɗo jama on ko liyo ko ɓe wino ɗo aysi ɓe arali ko watta jamjour yaade point ko fottete haray ko ɗon iwete noon yehe noon ko duwa yehede to donc yo jama on andu wondema ɗum ɗo ina angal golle mais ko patriote ko il faut hollen patriotisme men on enen kadi ndaare aduna Allah o fof mo ɓe no dari fi leydi mum ndi enen guinéɓe ɓen ko enen welsidi ko il faut noon ɗum ɗon memminen ɗum ɗon e meɗen gilgi ɓernde ɗon koye memmingi e meɗen enen kadi wate jaɓu goɗɗo yawo en fi leydi men ndi wate jaɓu surtout noon e ndi leydi enen oxida wonɓe oxida ɓe annda darmani saria no woodi hay goto wata e holde ɗo jaggo se enerde si tawi her saali ko woni e wadde ko ɓe taƴi frontiére ɓe lumbi frontiére ji ɓe ari ɓe tawi en ɗo wallahi andinen ɓe voilà d' accord joni vraiment ɗo mi falano en juuti yewtere nden kono miɗo mari piiji buy waɗeteɗi mi foduno jama on hannde kadi ko antenne libre waɗeteno live libre kono ko yanni firti ko saati haray kon ɗum marɗon ɗo ko huɓintinirto yewtere nden walli noon kadi fondo jama on fi en seeduɗo way ɗo on haray mi weltanikema frère Tola pour l'invitation haray jama on fof kadi mi weltanike ɓe duwaji ɗin vraiment ɗe balɗe ɗo fof téléphone an on heewi tew duwaji soutien moral vraiment on tigi no welti ko tawi jaka banni fuɗɗino o combat ɗo jettude on tigi no weltori par ce que fi kala yimɓe buyi hulani on tigi no anani on tigi no ɗumanni kono mi ndaari mi tawi ɓay aduna on tigi aral ɗo fi luttugol ɗo si on tigi lutti e sifa ɗum ɗo haray ko machallah wiyete ayi on tigi daɗata donc haray noon yo on tigi jokku ko moƴƴi si lutti e ɗum ɗon haray vraiment ko yettude Allah haray jama on fof no weltana no jarna no tora wakkilagol par ce que inchallah rabbi en foolay inchallah ɓay tun awa min kadi aray ɗon ko gooto ko ɗum waɗi si gooto duwaka wadde ɗiɗi Allah jomiraɗon ko gooto te e hiɗen felliti ko jokkuɗen ɗo ko ɗum ɗo woni laawol duwangol jokkede ngol haray yo jama on jogito ɗon jogitoro ƴakkirɗe ɗen haray en e saye jaroje ɗin on fof mi weltanike on ɗo ko minen ɓuuri weltanade on ɗo emin accitude on ɗo min kadi mi profita ka occasion ɗo weltanagol on jarna moƴƴa saabu yiɗon tawa ɓe ɓurɓe wakkilade si jama o fof warrino wa mon harayno na ɗo wonno ɗen mi andina kadi jama on ko piiji buy wonɗo ƴettude comme risque jooma ɓe nguure wonande ɓe annda ɓen ɗo mari hannde ɗo way hay esiraɓe yimɓe ganda mo yiyongi ɗo wayo paykum kono ɗo mari esiraɓe na kadi gooto ɗo mari ɗiɗo tawegol darano ɗum ɗo woɓɓe goo amay inna a sabu ɓayno mari hannde futuudi waɗata ɗum ɗo kaari noddama kaari hirbama waɗama ɗum ɗo e ɗum ɗo fof woɓɓe arayno amani ko noon non on amana hannde ɗo ko ñalande golletenode mbiɗo andi hannde ɗo on perdingal ñallal golletengal ɗo woɓɓe goo inna e ɗum ɗo mi yata mi waɗana ɗum leydi andi kono ɗum ɗo onon on ama hiɗo wakkiɗi mi profita ɗo mi andina on meɗen ko minen ɓuuri weltanade on minen hayso weltanaki min ko minen ɓuuri weltorde tawgol sifa mon no woodi dartorɓe ni haranaka haala tum ɗin du'aji ni naɓana ɗon ɗon kañum kadi ko ɓuri ɗin menen kadi min hendi ka plateforme jiyamen anduɓe ɗen gollida par ce que waɗi onon ɗo gandi hankin bimbi ka immi ɗon en échange on tuma ari min ko tumbere jemma ka pourquoi parce que hari mi ɗanaki hari miɗo jiiɓi ko onno ngal ñallallo feƴƴirta ɓay weeti kadi bimbi mi juuli subaka on ko live ma on taw mi yi mi andi way a daɗi e jam si mi holtitimi wawi ɗanoyade mi ɗani noon on tuma ɗanande moƴƴere hande ɗo kadi ko jour ouvrable kono yiɗe yewtude ɗo komi faala wiwde
min kadi beydita ka tori don jama on don o yugo jama fo yo wakkilo don do sibe wadata buri mo yo be wadu yermo dum ko go dimmel mum be anda ngo cippiro ngo welata fi ngo sattay sifa dum do fu ko en habbodi kasede tawete mum barminede tawete mum warede tawete mum hebugol hawre be ngure mum kadi on tigi taway parce que ide mari en fo be ngure won be lagini dem be ngure tigi nodda en wi'a en accu kono ko madarto den dum do parce que ko e gonga on wonde ngem mi sakkitora don hondum mi anda so yi entrevue Mohamed Tidiane la puissance wadi dion alaji Ousmane Diare on daari mo way kono mi woni yaltintinde on don ko parce que photo wonno do e circle de on en humpitiki hande do jaka ko kuntum on photo jetta en plus ko tawata kon bayo hendiki on photo ko wiete do tapi on o jonnani mo be kupi kum parti on be wadi fituni ngol alaji Ousmane en profita yeto den do jama on kala bati do mo tuni na yon tigi kala bati do mo haysi tay ko murado social kanko ko woni dabbude ko no tuni ron kala kadi jabodo yewtudugo makko yo prépare a registre gol mo parce que o enregistre on tigi kanko jetto ya kum parti on ko o yidi ko o jonno ya jama on na o yi mi yewtidi e kaari mi do joggi do audioji responsable be tato FDG New York be tawata be adduno fiyo mi defisu kabe woni yewtudude be convaincre be wondema innugol artira mo kanko usu na rien de contre Alaji Sello ko fi woyo démocratie on tabitu ben wobbe mabbe wi ok ils sont partants si tay ko dum don dandata parti o mi do jogi on audio do si wosi ko dum dandata parti on ara o sanctiona kay be tawti ibe yewtude dum e wobbe na kanko go usu noddi wobbe ben ko wobbe o immini yo be yewtu mo oltayne mabbe parce que wobbe mabbe remplaçant Made Balde do yo be yewtu be inna be convaincre ben be jettay non kum parti on ko on tigi wowli dum inni tawti be jonna dum jama ben ay kaari jama o yalta yenna on tigi o tuuna hay si tay on tigi no fondo no rekil golande kadi na bomba yo yenniri la ngo wadiri ni mimi yehi Allah wadi Alaji Ousmane Diare hebi king hakkil argol yewta hay si tay be jonnali exactement ko feji kon et ça je le dis ici kono au moins be ari be labbini wondema qu'il est toujours de l'UFDG et ko be yawno confirme c'est purement social jonno pullo futo wi naati memi ari kono be wi minatali burika yo jama on wudoro o wa bukayru yo jama on wadu mo laami sasa o wadano kon e hoore samiriyu fewndo jettuno jetti nagge ngem moƴƴini fewndo annabi Musa ka o jettuno nagge ngem fi tuningol majjina jama on kabe wiwno do be taji e hoore makko laami sasa wata goddo memumo yo segrege ko ma wadi non do e hoore makko kanko Taruna do ko yo jama on fop wodomo ka bare feetundu wadete si o wadi haaju wata goddo ndaro so inviti wata goto yawta mo inna e wanda mo service kala yawdo lando e mo service on tebu to wara yo dabbo et je le conseille kala yawdo tawo e mo tongino lume no yo film on tigi yo jettu photo on tigi yo balance on tigi parce que commence ndire ngube e condi commence ndire wombe wadde hala ngenge on si a yida goddo wota yido ko wadata ko feru mo few ala ko goddo yida ko e kam makko ala ko goddo inni bakkodira e makko kala yawoydo kadi événement on ton en avertisi do yetike jama en ala contre goto en falana ka goto goddo bone kono tawoydo ton denyande wo e bonna mo kaydiji dum do min kadi mi do tawti den do fewjore few kala wondo haysi ko sitdo ma ko élément de frappe so tawoyama ton denyande en humpitike ko yeyton konko fi yawgol wallito o régime bondo do wondo adde image makko geren kanyum kadi waden démarque di ngoto e tawto yabe to bayno gollede moƴƴa lendi ndi dakko ndi newi yewoɓe waɗoya ɗum haray min kadi weltani ko moɗɗa yewtere nde nde weli la moƴƴa ɗo e on ne ensemble kala kadi ka fewndi ɗon étape no gaynirɗen ɗo joni naɓana on application o après en yewtoye joni janngo tella joni nani merci beaucoup merci beaucoup haray ko ɗon on nani ɗo ko kañum Fré Ilo et la diaspora wonno ko joginoɗen ɗo hande e nde yewtere meɗen ɗo ɓe waɗi yewtere labande mi weltoride ɗo moƴƴa noon en jarni kadi jamma on fota noon en torike ɓe yobe wakkilo ara on yafotolan ɗo mi wawata wadde hande kadi entre libre on kono si Allah jaɓi mi kodi on je le ferai weekend prochain si Allah no accimmi e jam kono kadi ɗon e jam e alati aroyo won ɗo si Allah jaɓi e waɗoye on antenne libre ɗon fi e mobilise jamma moƴƴa audience président Aliou Ba a cour d'appel ko le 29 awroyta ɗum ko balɗe sappo kiɗi hande ɗo préparé massivement fi yawoygol ndeññande ara en accidali président Aliou Ba e hoore muɗum ɗum ko goo le 31 mai 2025 ɗo à Bruxelles fuɗɗoɗen fewno ɗo sensibilisation o Benelux pays ji ɗin fop Benelux mo kala yo déplace o ndeññande aroya ka siège union européenne
si on golla nde nyande jette journée on off te di jette nde nyande congé noto do massivement CNRD o yi ka jetti do image ji filmi bambeto kabe wadno pancarte de be jogi din image o yi kadi kabe film no ko wadno ko mamum ko pay koy wonno ley ko no yidro non ko dow o dari o filmi yimbe no borni daneji so ndari média ji din fo dans l'AES et dans l'Afrique ko be woni wiide qu'il a drainé une foule ko dum be woni wiide joni non ko wadi dum non ko parce que yimbe arnonoti enen den andi ko administration on déplacano MP partout wobe iwriri Mali embere wobe iwriri Conakry wobe iwriri Telimile wobe iwriri Kanka wobe iwriri Zerekore MP partout ala portalo mamum buudi fes événement kono sabu hobbe arnobe e pay ko yaltinano koy ka l'école sa ndari ka do ay nay aydi mon kambe be hendi ko image li be falanode ils ont fait la même chose à Kankan ils ont fait la même chose à Boké do non ko Europe on be woni hollude wondema ka siège union européenne hollugol européen be wondema be tawta be décidi be manipula yimbe be anda be don mi nani wa yimbe jeyabe pays ji gobe tawna le nyande yo be arnoto parce que andata ko komboni on onon kadi notore ittere monnaie mi tori ko notore ittere monnaie aron waden contre manifestation de nyande di jamais vu ko be yoyta don ko harana buri ko Ibrahima Traoré noddituno do fi yo yimbe mo datano e yiben don ko wadi konka ene e ronkay wawde wadde dum hakkunde mon Allah denyande enen hide mari mbu konnum hebeten denyande ko yaltinta en e tampere konko wonata denyande en gollali dum naada en e billa mi torike on fi Allah holti annabi en fuddoto sensibilisation on gibi hande do note massivement denyande wakkilo don aro borno don t-shirt ji FNDC t-shirt ji frappe t-shirt ji parti ji modon din et la même chose mais yodda e padre kanyum kadi militant be makko ben RPG be tawe son fotto yi don non leññande ko taw nangu yogol ko non defi men dum do ono yimbe RPG yeggite dum RPG hande don rondi ko rondi den ko en fapande do Guinée en fapoloyr woto wona juffedo militant BL militant model militant UFR militant UFDG militant RPG fop leññande ko en ardo men dalla men so borno to cionci parti ji modon di borne fala basa ella alaimo si on fondi kadi on ara yare do borni teniji modon ni traditionnel wade kala ko waddo denyande note tu denyande ko dum woni ko melandi on no haram to di kala yo wonu ballo meden allahumma amin yo hawdinde en sawab allahumma amin yo okkor en kutu yo okkol en polgal yo okkor en polgal yo okkol en polgal yo jonnu en gomdinal ko wada fawden e makko o danda yewtagol e makko yo woy ko amin ya rabbal alamin ربنا آتنا لنا نورنا إنك على كل شيء قدير وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكل ويقول لي